Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha 49.9 grams drugs khotkhoti raikom saikhi atumpen kineponlo chitini phai kripli anigang sampor phai phora achiti ma por malom khotkhoti raikom saikhi atum joy pen birta longsi naka checking asai kiding kijalin pon asp lopen khotkhoti raikom saikhi atum chelangsi kirika kurkasai dingsi dimapur pen kiwang bom apasalong kiri kurugdunsi homplia boxalong konte meme drugs nepono kachingnang chekamen Pabitra Das Apiso Papuri Das Artaninkan koira pho arong Narayanpur District Lakhimpur Lapen Inoda Bangamen Laki Pritam Prakash Niok Artaninkan Thongke Propli Asar Buramen Nirmal Chandra Niok Arong Laki Merbilgaon PS Laluk District Lakhimpur Asar Pusi Pangthek Mononglo Kachingnang Chekatama Phan Lamhoi Pabon Ponsi Hem Kangsam Thapon thotlo busi raikom saikhia tumpen that pachini po bokajan pen sarkurube Karbinglong News Kanch littering koi silpe kalang abong along plastikari arlo duko chitini phai krip liarni ada por phai isia por malom tipu rong theang arong maker jersong rong pi alangli rong khelan ahithia long bia kulat pen kancha langabong leader sing koi pot nampon si hem chiponlo alangli hem chile rock pen alangabong kangpu popo hot alangli abang plastic ari care kiding len thek long si manghudalo athia langli aprang pen ta kancha langsi chonam bom jun bom lo lasi koson pen si silpek alangabong along le lason plastic ari care kiding len kelong loke jirsong rong pia bang ta kancha lang ke jora tuma phanta aning kang samse dopon koklo Manja Assam Hills Small Industry Development Corporation Limited asa hemalong damsi Managing Director of Hankachatong Damji Usi Barlo Sitame Lero Kapi Managing Director of Bangawidet Si Project Director Mate Project Manager Saikia Phansi Ang Tonaramthe Than Pachini Tikanglo Lapen Munthi Damlo Pulote Pirthia Thak Munit Pen Chenglok Marat Mareng api atuman tak kereng jiapan lang kijun kenang sot lopen ke alangkang churjurta kenang sot lasik Kanch industry atum tami Government of Assam Hills Area Development atum andarsi kidoapot arpu kido atum kiklem kidam kelang charidun lopen ke pangthir pameka bangke kenang sot athe rat atum tami tangka pensi kijun alang tami kenam apot lapen kedam tangarni sitami langkang thirthia jok H2O lang factory lapen Royal Water atum radatum aphan tangka kang sokpusi lamki klangponlo News text report Karbinglong News September 14 lo, di kantor langsung di negara pos, kantor langsung pon itu, lepas itu bang, abong lo bang plastik dari kelong lo, lepas, masih di bang. Pada rata panta, sondong paling bomba mah, mate, salam tau tu kerja mana tu, mate langsung lanjut kantong minit tu, dia awapan image mah plastik tu awapan tu. Ini dua bang ke je, asal bang ke, kan satu misalnya lang pakapensi lang kami tayo ba check pakapensi so lang mo sini bangke ani do handa nang ham tulo ani mo taman rado tunda pati nam ani do handa nang ham nani tum bangke hamga berta thank you chalo orang tum bang ko tangti so lang putang rado pan pati nam sini nang dana nang tadi yang liter kan abong lo nampun lang long bisitara bomba bisitara bos sinang tapi yang likai kita mi laso lang bos nam pini nang li pini nang li kalau so ma hem tu kan lo la punang li anam kan pa pu kan lo pu kulain pu lo store pu darong kelang kilan di studi sono nang li men ke men ram nang li long men si lang bong pon ikrek lo gadi lang lo hen oh tapi nang li men ma sande men Limen ke ah jirsong rong pi
Patumi chitini phai cricket homani nijang Karbi Anglong dongkam kamrong sopi CPML asa hemalong CPML HPC KNCA KSA RYA ISA SYJ atum song proxy chingrum pet pensi join extended amai pedopon wangso mai long CPML West Karbi Anglong committee amai phu bor singrong par KNCA West Karbi Anglong kongchun bang moina khan CP RYA West Karbi Anglong aro amai phu bohiram CPML HPC Chunbang Robi Kumar Phangcho KSA Tiripi Kong Chunbang Sumit Timong Anparta Ongdung Kethikidingatum Chetongdun Bangso join extended amai kepedo ponang kokalam theke non kewangji Lok Sabha election along India Alliance Dosi India constituency kacharai komjia Phanpura Chethan Chimong pedopon Di Bhupen Nelson Terang Karbi Hills Live Microfinance alone apreng 2 people pu Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen kache chak alang papleng pipenet Kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council election aprang Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma lamcha kachipi microfinance alone ke en asar pimar atum ake joy pen loan apreng Assam government pen 2p et popu ating BJP aphan pahai dunlo bonda pini arnian ta loan ki 2pg alamcha kache papleng ji kalisi Lok adalat pen suma nalo apaksi nang palit hurong lopusi kisung kache tongwek ani marli atum pen kaningri hangjo Sonse balipathar ahavar penang an arong asar pimar atum bangso microfinance alon kacho en pen kachitu thekhe atum CM aphan kacho hang pen cho hang nak ason mandet si pini ongdong ani marli atum ningkipum chepaklang pon jongsi nitum aphan lon nang tu pi et popu alam chak nang pi pe ason te nilitum chitu bom pen juthu et poputa ningjepon nilitum aphan lon nang tu pi popu alam chak konat lo nitum aphan lon nang tu piwek nang jipusi airset prongset pen pherangke atum angno lamthi chepaklang pon Bukajan pen Sarkurubi, Karbi Anglong News. দাবী ধমকি দিয়ে আমাৰ বেছিভাগ আৰোহণ বিলাক পাৰ্টি আহে কালেকশ্যন কৰিবলৈ আহে নোটিছ দিবলৈ আহে কয় যে বাইদেউ এতিয়া 2-3 দিন ভিতৰত 30,000 কোনোবা 35,000 তেনেকৈ আছে সেইটো এই ইমিডিয়েটলি এতিয়া 5-6 দিনৰ ভিতৰত এক সপ্তাহ 15 দিন ভিতৰত এইটো দিবই লাগিব যদিহে নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে উকিল আহি আছে এতিয়া উকিল আহি আছে ক'ব আকৌ যদি নিদিয়ে তো জেলত পঠিয়াম তেনেকা সদায় মানে ধমকি দিয়ে এই আৰোহণ বেছিভাগ আৰোহণ আৰু কিছুমান আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰো যে যেতিয়া হেৰি শ্ৰীমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে কলে লোনটো মাফ কৰিম কয় কিন্তু তাৰে ভিতৰতো কিছুমান মহিলাই দি আছে অলপ চলপ কোনোবা কিস্তি দি আছে কিন্তু সেইবিলাক টকা ক'ত পেলালে ক'ত কোনোবা 30,000 আছে এই হেৰি 20,000 দিয়া হৈ গ'ল কিন্তু মাজত অলপ চলপ দি আছে সেইবিলাক মানে হিচাপটো আমি পোৱা নাই খালি 30,000 লৈছে 20,000 কোনোবাই দিলে কিন্তু আকৌ কয় যে এতিয়া 35,000 36,000 দিয়ে হেৰি সমান আহি আছে কয় যে আৰোহণৰ পৰা বেছি জাস্তি কৰি আছে মহিলাবিলাকক যদি নিদিয়ে এতিয়া বাৰে বাৰে ফোন কৰিব অলপ পিছত হেৰি উকিল আহি আছে কালিতো উকিলক হেৰি কথা পাতিব লাগিব কালি পুলিচ ষ্টেচনত যাব লাগে সেইটো আমাক মানে আপোনালোকক ভয় ভাবুকি দি আছে ভয় ভাবুকি দি আছে কিবা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি কিবা টিংপাত লৈ যোৱাৰ সেইটোতো নাই খালি মানে ধমকি দি থাকে ধমকি দি থাকে মানে নিদিলে মানে আদালতৰ ধমকি দিলে ভৰাম বুলি কয় হয় আদালতত হেৰি কৰিম বুলি এতিয়া আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক কি অনুৰোধ জনাব আমি অনুৰোধ জনাম তেখেত নিজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজে হেৰি মানে কথা দিছে যে লোনটো মাফ কৰি দিম কয় আমাক লোনটো মাফ কৰি দিব লাগিব কাৰণ আমি ক'তবা বাংলাদেশৰ পৰা আহা নহয় আমি পাকিস্তান পৰা আহা নহয় আমাৰ এই অসমৰে বাহি হয় আমি অসমৰে জন্ম হয় আমি হেতু হেৰি মাফটো পাবই লাগিব আপোনালোকে গাঁও কিখনৰ নাম কি সাৰকিনি ফাংচো আৰু সাৰি খানছে দুটা গাঁও মিলি